eningizimu enyakatho empumalanga ishonalanga la kufikela khona leli khasi lingumsakato uhamba impilo eVeseswatini eSouth Africa kumakhelwane nabesheya kwethlwandle kuma diaspora ngoba ngisibozami ngiyanivusela sanibonani angihambi ngedwana kulolu hlelo lelinemandla ngihamba with the great hlula amadimoni loqojwe uNkulunkulu uthandazela ke bantu njalo ngalasithathu nangemgqibelo embekelwe la kujika khona emakumbini phephethe lishonile kusile lapho sikhasa basithola ngaso ngicela uvusele nabababukele. Moloi, thank you very much my brother egameni lenkosi. Mbukeli la ungibukela khona egameni lenkosi. Umprofeti wakho lo, your favorite prophet amadimoni egameni lika Jesu. Christ was Nazareth. Ngike angivusele egameni eliphakeme egameni namandla. Ngithi ukhona Jesu. Uyabusa, uyabuya masinyane. Uyabuya masinyane. Ngikakhumbula ukuthi ke ukhumbule ukuthi ngalesithathu umprofeti ukhona. Shaya manje ubhalise lokumuntu ukuthi ushaye and book an appointment to see the prophet. Ukhumbule umnikelo 200 emalangeni uyawufika usitakale lapha embekelweni. Phephethe singena kule sihloko sethu semandla. Ungahlali phasi kanzi tindvo takho dibheke phasi. Tindvo tiyasukunyeka tindvo tiyalungiswa phephethe. Ngicela singene kuso sihlelo pheze sitokwathi kusita naba eMaswati. Moloi, thank you very much Butlo mkhulu. Sinenkinga lethi eMaswati asakhibikile, eMaswati asathu relax, eMaswati asemukele nje ukuthi mina vele ekhaya kithi kuyahlusheka kunje, mina vele bonke ekhaya bakanje, so nami vele sengilunge ngikanje egameni lenkosi. So yinto lesekhona nje evele eMaswati angathi maloko ukuthi le ndlela lesikhula ngayo even in the country indlela esiphathwa ngayo. I don't know ukuthi what is the cause of this, but lengunako lo ukuthi Moloi eMaswati lamanengi sekakhibikile asemukele lesimo asedwayele lesendlala my brother asemukele lesimo zokuthi ona vele atawuphila ngekukhangedwa, atawuphila ngekuphiwa, atawuphila nje ona ngekushweleta always egameni lenkosi. Uhlale phansi umuntu Moloi abona ukuthi impilo yami iyafa, impilo yami iyeweni, impilo yami akulungilutho, but ahlale nje relax ngoba vele ekhaya kithi wonke umuntu ufa njalo, so nami wena simo lesibhlungu kakhulu ke leso lokuthi uzewemukele kuhlupheka kwakho umukele kubangwa yini phephethe lento le yokuthi umuntu agcine athu relaxed manje when it comes to ukuthi aphumelele kanga ukuthi noma ungabe lo muntu so umkhomba indlela uthi na hawu vele kuyafanana mosi Moloi kwehlukene my brother lokubanga lento efana nato leto. Lo munye umuntu Moloi indlela lakhuliswe ngayo ukhule angumuntu longakafundziseki ngekuinvesta empilweni. Ufuthi ungathi yonke into kufuna iqhamuke ukuthi ngentelwe or ngiphiwe yonke into ifuna ite kuye for free noma ite kuye ngekuthi abonge kumuntu otidona ngizongento yabomshamdane vele basilimete salima to abomshamdane la ikhikerion man of course ngoba my brother lo munye kube maloyo my brother ngivaka kube buthakathi lokuthi lo muntu athi ahluphekile amukela ukuthi ngihluphekile noma uthi umnikeza isolution kule nkinga yakhe evungathi wena wrong ukumnika isolution, wrong umnika isolution yale nkinga yakhe. So buthakathi bona ufike bucapture lengqondo Moloi bente lo muntu evungathi vele yena akasilutho ukadacela nje ukadabheka nje, so kulesimo buthakathi my brother. So buthakathi Moloi yinto lekhona le real ngoba mase uloye kakhulu sowuhleli kakhulu kule nto ukuthi wena vele indvodza uyaqala indvodza ivele ikushiye wena. Thank you Jesus. Wena sewumukele ukuthi njalo kwasha September bayatende emisebenzini. Yes Lord, yes Lord. Nawe ukuthi kungaze kuqale tindvula kuhlume ehladla vele wena utawuhlanya inhloko kunjani yinto le loso ijwayele wena. Yes Lord, yes Lord. And inebungoti lento le phephe inebungoti Moloi inebungoti ngani ngoba Butlo mkhulu lento lena enda kuthi umuntu angafiki ku destination yakhe
Yeah. Umuntu angayiphili impilo uNkulunkulu amdaleleyo. Lahlelelwe yona. Ilenge yakhe aphile lempilo yekwebolekwa. Aphile lempilo yekuhlupheka nje. Yeah. Aphile lempilo ngoba moloyo umuntu lo njenga lo kanje my brother. Iva kahle. Le ngqondo ngathi yasangana. Iyalimaza le ngqondo. Uma kabheka leyo ngasitanga la. Nkosi yami. Ukhuluma yedwa. Uyahusha nemoya. Makubhekwana nawo. Nkosi yami. So ngulendlela molweni lesikhuliseke ngayo ukuthi la khaya buthakathi molweni kahle kahle. Beko ukuthi lo muntu angakabangi njengempilo. So namuhla sifuna ukukhuluma ngalo molweni ukuthi eMaswati akase asukume phasi asukumele impilo yakho. EMaswati asekale uhlupheka ngisho likhambi lempilo yakho selikhona. EMaswati aseka break na record emindenini yawo le record lehlupheka le record lendlala le record lekweswela le record lekungenzi sewuvile and nawe sowubonile ukuthi hayi man kunenkinga lekhona why bayashada ngapha nangapha lakithi kwendeke ngishada nje kuphela lakithi kwendeke njalo sowufile kudolomisa Nkosi more than 10 umshado wena buda ushada yenza tibuda ukuthi kwendeke usume phasi usume impilo yakho uthintside le certificate sakho ungajwayeli ukuthi wena uyoface emafemini kanye uyathi siwafunda thintsitha le certificate sakho lalela uthe naso kumprofeti waNkulunkulu ukhona ngalesithathu ukhona nangemgcibelo embekelweni la kujika khona emakhumbi phatha umnikelo lonke ngathi nje emalangeni and come ulanze indoda yakho lanze umshado wakho lifunza le verse my brother la kuMateyu number 11 verse number 12 egameni lika Jesu Mateyu 11 verse number 12 uNkulunkulu asilifunze le verse Stawukhanyisa nabo umbuke lapha ekhaya ukuthi indoda yakho adidi nje uhleli phasi adidi nje ungakasukumi phasi njengoba ukuthi uthatha step egameni lenkosi uye etintweni takho ukuze ndikhuleke indoda yakho ngoba masikhuluma ngebuthakathi into lekhona le real bathakathi bakhona bathakathi bayaloya bathakathi abakuthanda ujabulile bathakathi abakuthanda ukuhambela kahle bathakathi abakuthanda unemali bathakathi they make sure ukuthi bayahluphekisa bakubona ukholwa bakubona ukhala egameni lenkosi usume phasi manje usumele impilo yakho egameni lenkosi ngoba umthakathi akahlali phasi umkhaza hamba useMozambique useNigeria uhambela nje impilo yakho ukuthi abone wena uhlupheka egameni lika Jesu Kristu Mateyu my brother number 11:12 yes Matthew 11 verse 12 ke kufunzeka kanjena kusukela ikhathini kaJohane umbhaphatisi kuze kube ngulamuhla umbuso wezulu uyaphangwa nalabo laba uphangako bayawuhlwitha kunendzaba ke moloyi my brother thank you very much for the verse yes lord egameni lenkosi lendzaba moloyi yekuhlupheka lendzaba khona moloyi lekuthiwa ngema delays khona kuthiwa ngema diversion egameni lenkosi ema delays mulesikhathi lempilo yakho ihamba kancane mulesikhathi la khona ufuna ngathi ngabe kade wenza but sola ukenza ngabe kade wasebenza but umsebenzi lokude ngabe kade wayiqala ibhizinisi but uyayiqala iyafa egameni lenkosi uma delays loyo egameni lenkosi i-diversion kulesikhathi khona lendlela yakho lekumele uhambe kiyo kuze ufike to your destination noma kuze ufike to your prosperity iyadivetwa egameni lenkosi iyasukiswa bese kulethwa kuwe na indlela lengasiyo lendlela yenhlupheko nje manje egameni lenkosi mina ngabe sewenzile but ubhizi uyadala ujele ekhaya mina ngabe siyasebenza but ubhizi ngosemnasatshwana mkombozi egameni lenkosi awuphile impilo yakho impilo yadivetwa egameni yadukiswa in other words nebathakathi molo yadukiswa sewuze uphila ngelikhehla loliganile ekuthathe wethu asiyo lempilo uNkulunkulu akudalela yona yes lord yeah isike leBhayibheli bebethe lombuso labo uhlwithako laba uphangako siwa bayawuhlwitha ngendlusu uthiwa lombuso molo uyahlwithwa masikhuluma ngesihlwitha umbuso my brother sikhuluma ukuthi into lengeyami ngidayilwela into lengeyami ngidayilwela ngeke sengivuma umshado wami uhamba lomunye umuntu no ngeke sengivuma ipromotion yami ithathwe ngumuntu lomunye umuntu ngeke sengivuma ukuthi ikhalami lethiwe lomunye umuntu so uthi in other words le dingo takho awutithathi nje
bathi uyazihlwitha ungathi emakhaya la khona ningangenwa na spirit nasi semprofet lamadimoni le spirit sehlwitha tinto takho ungathi demon nje uliyeke likhibike izinto takho isiyahlwitha usukela tinsuku ezwana ubhabhatisi kuze manje umbuso wezulu uyafuzulwa egameni usule libhayibheli singabantu labatawusukuma phasi basukumele timpilo tabo basukumele tinto tabo basukumele imishado yabo basukumele abantu ababo basukumele konke lokungekwabo amadimoni emile endleleni yakho kuze ungafiki lapha to your destination babhizi bakuloya kuze ungaphumeleli abekade uphumelela phansi kunemadimoni nje kunebathakathi abemendleleni yakho bavimbile sekujika manje people moloyi of a certain caliber nabatawusuma phasi bathi I refuse to sit down and do nothing I am standing up for my life I'm taking over what belongs to me. I'm taking over what belongs to you. Perfect. Prophet. Yes, Lord. The prophet todechi brosuke mante bantu bayayeba impendulo temthanda. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You've touched upon this thing. Ngevangasola pheka need to know about yonke lento le. Ibuke moloyi umdanyela loyo umdanyela chapter number 10 verse number 13 kuthi umkhulu siyibukele indaba leyo ngoba si prophetho emadimoni aseba si prophetho Satan uyasi delay ukuze singafike kumuntu ngesikhathi saso kuyente awuthandaze but umkhuleko wakho uvungathi awuphenduleke kanti uNkulunkulu kathi umkhuleko awuphendula but uvinjiwe emkhathini uvinjiwe ngamandla emadimoni uvinjiwe ngebathakathi egameni lenkomo ngoba umthakathi uyakhona ukuthi asume phansi ayohlola wena endumbeni lokho ukuthi wena utawuphumelela nini yilo utawulunga empilweni yakho then after atibone tibusiso tehla takuwe bese uyabloka so uyavimba egameni lenkosi nifunze my brother ngoba lenza bathakathi basibeke beclear simkhanyisele umuke lapha ekhaya ukuthi lelo lefa eqaphele kakhulu Daniel 10 verse number 13 egameni likaJesu vele siyifunze verse number 13 yes incwadi Daniel 10 verse number 13 ngicela ukuthi ngeke ngiyifunde. Yes, Lord. Kodwa ingeloze yembuso wasePersia yangivimbela. Kala verse number 12 my brother. Oh yes. 12 verse 12. Ungesabi Daniela, ungesabi Daniela. Kusukela ngelanga lekuqala msukwana uthimisela engqondweni yakho. Kunjalo. Uzofuna kuqonza kahle. Yes, Lord. Yes, Lord. Nekuthi thoba imbi kwaNkulunkulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Emavi akho. Evakala kahle. Waweva onke uNkulunkulu. Mina ke semdele kutawuletha impendulo yakho. Phese impendulo yakho. Kodwa ngayike inkinga manje ingelosi yembuso wasePersia ngathi ngiphethe impendulo yakho anginiketile uNkulunkulu ukuthi ngiyayiletha kuwe le wathandaza wena watimisela engqondweni yakho simakathe wayidedela impendulo yakho wanginika ngelanga lokulethe la kuwe but nayinkinga ke manje kodwa ingelosi yasePersia yangivimbela kwase kuvela ingelosi yasePersia ingelosi leyo yemdukisi ingelosi yaSathane ingelosi yamadimoni ingelosi yebathanga yasiyavela seyangivimbela ngiphethe indoda yakho kwathi mathe kwaphela imalanga lang 21 Nkosi yami Jesu sikwaze kwafika Mikhaeli lo munye wetingelozi letitikhulu Yes Lord tangelekelela ngoba bengishiwe lapho ngedwa lamagama moloyi akhulunywa ingelosi yaNkulunkulu ikhuluma nemgcotsha kaNkulunkulu Daniel leBhayibheli lithi Daniel wakhala uNkulunkulu akhalela kusitakala uNkulunkulu so le Bible lithi ke manje uNkulunkulu wawuva umthandazo wa Daniel wasuyaphendula my God but asaphendule molo iNkulunkulu wanika lengelosi letindo ukuthi iyotimikisa deliver them kodwa Jesu ungathi ngibona umuntu lapha ekhaya kathi uNkulunkulu amphendula kaze wasathandaza afuna tindo kaze wasaqela enkosini akela tindo letindo atifiki kuye indzaba ithi kunengilosi yemdukisi lebandleni yetindo takhe uthi lo mbhali
usombhali uthi lengilosi ithi la Daniela kwase vela ingilosi yasePersia yafike yangivimbela naletindo takho usengathi khona ukuthi ngikunikele letindo takho ngosiyami egameni lika Jesu Kristu uthi kwaze kwasita ukuthi kufike Mikayeli ngoba kunetindo moloyi lethi ngeke tifike kuwe ungakadibani naMikayeli ungakadibani nengilosi yemali ungadibananga nengilosi yembi kunetindo letingatsinga umfundisi wakho letingatsinga umvangeli wakho letingatsingi ngosiyami apostle wakho but ditsinga umprofeti umprofeti una-anointing yaMikayeli egameni lika Jesu Kristu ngikhuluma ngengilosi yemandla ngikhuluma ngengilosi yembi lengilosi lengayinegotiate indlela evele ivule indlela egameni lenkosi ivele ivule indlela nometha kuvalwe nini nometha kuvalwe bani uyamdzinga Mikayeli uyamdzinga Mikayeli ngoba atingelozi tete bamba atifana uyabona Mosi Mikayeli liBhayibheli likhuluma engalenye ingelosi ngosiyami Jesu madoda ngoba akusiko serafi leli likherubi mase kufike Mikayeli moloyi lapho akusanegotiate kufanje moloyi uyabona emasoja uyabona emaphoyisa sisuke sisakhulumisana kahle la base emawada siyakhulumisana ke mase kufike isoja moloyi sekufikele inza lapho sekuhluleka emaphoyisa sekuhluleka emawada sekuhluleka emantshingelana emaphoyisa bepolice uyabona kodwa masefike emasoja moloyi mangabe indlela ingavuleki kufuna siyiphendle yabona zami zabalazweni bebeze makufike amaphoyisa yabuka nje afike nema-os kodwa khona isikhathi kwafika khona emasoja my God asiqhubeke kuyayeva asitheke my brother ulapha ekhaya ke la ukhona thindwa thambi kahle akulungilutho umshado uyadlibika umendo uyaphela imali tibonakali nawe nje uyahlwasa imlisi nawe nje uyivisa buhlungwaza wena ubathi uyabuka umnyaka uqalile so yangasemkhathini kepha yini ngiphethe ngangutshela amagama ngithi uyathandaza emoloyi ngoba kukhona simoloyi uthandaze uyakholwa uyathandaza konke uNkulunkulu ukuzile kudla but lempilo ihlwasa imlisi Daniela bekakholwa Daniela bekuyinceku yaNkulunkulu ethembekile emaphubesi avalwa imilomo ngalelinye la mighty Jesus but ngelosi yakhe yathunjwa ngoba my brother kuthi uyakholwa akusho ukuthi imigothi ngeke igujwe itawugujwa ukholwa kusho ukuthi imililo ngeke ibaswe itawubaswa imililo my sekudingeka manje moloyi ukuthi kube nalengilosi baprofeti ke banale ngelosi kuthiwa likherubi lengelosi kuthiwa nguMichael itawulanza naye ingelosi yakho ngomthandazo sola kuphendulwa manje utsinga kusuthe umgcotsho kaNkulunkulu ngoba moloyi yabona makuthiwa litululiyana my God malala litulu my brother into ethola ukuthi timoto tiyabhajwa timoto tiyasisimba khona tiyahlatsalana kunjalo bese kudingeka ngathi iguluku kufika siguluku yatheba ugandaganda bathi ukulanze lo muntu oqala ongangale yakho uthi akuyidonze nakubhajwe na bajwe nobabili kuze kube lidwendwe kuze kube lidwendwe sinyedo ulanze tingaka usethi atikudonze tibhajwe tingaka tingaganda moloyi madoda tingaganda atihuke tombe isibhedlezi bayisuka nene madoda ganda moloyi uthi ganda ngeke angiye emuva ngiphanzela phambili no noma ngasinga bathi ngiphanzela phambili hayi angiye emuva moloyi egameni likaJesu kulenkinga yakho wena sawuthi ngagandaganda kulenkinga yakho wena sawuthi ngibulldozer kulenkinga yakho uthi ngikatapila wena manje egameni likaJesu ngabekathe kwalunga ngabekathe wajabula nawe ngabekathe wahleka but indzaba ithi ubhizi impilo yakho uyidonsa ngetimotolwana ubathi ulanza i-D14 iyabhajwa lapha singagandaganda la faka gandaganda bayeva faka gandaganda alela asisho ukuthi umfundisi wakho ude manje but asophakamisela izinga ukakahle umfundisi wakho ukahle uyakushumayela ngelivi vele uyaloaded siyakubona cha uyakholwa mama uyaloaded Nkosi yami but uyahlupheka
Oh Jesus. We are called right, it's true. Yeah. We are called right, it's true. But we are stupid. But we swear. We are moved from uNkulunkulu usendlile Nkosi uyathandaza. Hey But Nkosi yami. ufile nhluphe. Ufile nhluphe. Uthi ngaganda. Blood of Jesus. Lotawungenelela ke manje empilweni yakho. Yeah. Ishintshe ingaphindi ifana. Khona kumphethe uNkulunkulu wathathela ke bonke abantu. Yes Lord. Lapha embekelweni la nje khona emakhumbi. Ngilesithathu ngumgcibelo sikhathi 11 usibambe lesikhathi but umike ongakathiwa nje emalangeni it will never be the same again, trust me when I say that. Labake befika moloyi kimi bahlala kunye nami bangayifakaza lenzaba kunjalo lapha ufike uhlale phansi then after kuvuleke lifayela ngawo then sengiyaphetha nje kuphela ngiyaphetha when yes, true prophet. Oh my God, true awukhulumi lutho angitshela lutho uhlala phansi nje wena bese uNkulunkulu yembula ngempilo yakho oh blood of Jesus bombuleke nemthakaso lwalo yawe kunjalo nometha bese wafane ku but lokho sosembi komprofeti ngoba iBhayibheli lithi kude ufihlakele emehlweni kaNkulunkulu automatically awuhlala embi komprofeti so ungubo sakuyavuzwa nje mafeyila kuphela kathi lapho bese uyakudeliver kunjalo nala deliverance akhulume lo mthakathi wakho asho sothunywe ngibani Nkosi yami moloyi my brother sikhona ngalesithathu sikhona ngemgcibelo egameni lenkosi sikhona sikhulula amaswati sikhulula abantu egameni lenkosi siyabakhulekela sivula iminyango sivula indlela sivula imisebenzi sivula imendo sivula imali moloyi egameni lenkosi ngoba lamalanga lawa moloyi mina angifuni abantu kuphila nebantu ukuthi salonda nebantu abangenamali nebantu abaphuyile ngiyabona into that's why I'm praying ngeSrael phela ukuthi wonke umuntu ofike kimi moloyi akayithola imali wonke umuntu ofike kimi akulunge indoda yakhe wonke umuntu ofike kimi akawuthola umendo ubantu bake beve bunandi bekhona uNkulunkulu kunjalo Timothy endeka lapha embekelweni bebethe kufuna sifanelise la babukele emakhaya nami ngizohlala libonza asidibane lapha embekelweni lakujika khona emakhumbi. Yes, Lord. Your life will never be the same again. La khona ke ekhaya mina ngumprofeti wakho ngihlola amadimoni le. Your favorite prophet egameni lenkosi. Ngikhona ke ngilavela kangwani. Ngalesithathu nabe ngikhona ngikhuleke lemaswati. Prophetha ngikhulule emaswati. Ngalesithathu nangemgcibelo. See you there. Kwangathi inkosi emusa ingaphatha ngemusa ekhaya. Shaya nathi nompholo.